Alansa FM. Sifikile nguPhohloza eunaledi. Safikile Phothoza lenaledi. Sithi asibe sakuli horror khuru. Sibe kusele hore sekhulu zi. Lapho sikhuluma khona indaba enkulu ze awa. Ngoba kuba indaba sekhulu ze So njengamanje sithi akusikhulume ngendaba. Sale ka hona tjena ke buka taba. Sekuyihora likhulu selikhuphukile seliphezulu. Ihora ekhulu senyulile udimo. Hey. Hayibo. Ngithi ake sikhulumeni. Ngendaba ezekile. Kade beyenze elandlo. Manje landlovu manje. Amasela ashana zakhiphana ulimi. Masho kuyayohlana abantu ngalelimi. Ebangwe imbamba. Aba atseka nyengi inkombuzo. Ngizocela ke sidonse intatheli ebonele ngokwayo. Sike hulenta intatheli ebona indaba zini. Tatheli abalushayane bashayana bakhiphana ngisho ulimi. Umfohloza hayi ungizwile laphana asho ukuthi hayi kubhaliwe phansi kodwa esikhamekweni sethu ngikhona. Yibo la namba ngisakhuluma kakhulu. Wamshaya bamkhipha ulimi ufuna ulimi lakhe back. Nama ngisasho. Balaleli bami beAlansa. Ke hali dipolisi bamameli ba kona beAlansa FM. Impela njengoba bashane bazibakhiphana indebe. Bawuhlane babantsana itediti. Webabukeli bami beAlansa. Bashebeli ba kona beAlansa FM. Ngithi angidonse ngendebe. Ke hula anyana ka tedi. Ukuthi hore ayifuneki indaba yongitshontsha. Hayi batlale indaba ehutswa. Bathi bentshontsha abantu bayarutha. Bana ba utswa ba yenza mthemo. Bebhizi bemosha izinto. Balibisi basinga dinto. Abazodinga kusasa. Baka dibatla ho sana. Awukwazi ungitshontsha into ozoyidinga kusasa. Hey, hobi. Izoba inkinga leyo nto. Thatha lo holo ambi. Cabanga nje. Hey, nahana nje. Sekuthiwa awusenayo into ozoyidinga kusasa. So thiya njalo unebatla usana hayisale. Uzoyidinga namhlanje kuphela. Utlabatla kahle kuphela. Uyitshontsha kanjani? Hey. Hey yazi. Ukweba. Hey. Akubusisiwe. Awatla no faza hutswa. Ya. Hey, le nna ke bone hore bo bona ha bana pala ke ile ka bona hanyana TV mane ha ke shebeletse TV ke bona ba tshwarana batho manto a sheba hodimo hey nte o hluka mo gona ba nka di bicycle ko bana ba se ditaba tse mpe a holo tse bohloku tse le boshodi ha ba ya hlonolofatsa njengoba seshilo wathi ubabonile ku TV bebhizi bekhona kusho batheme bekhona kwagcina sekuno ukuhlolwa bahlukana kusho ukuthi ibhlungu lento yenzekile ibuhlungu ayikho into ebhlungu njengabantu bebhizi berutha bathi bayarutha bentshontsha amasela hey bana beso ke nagana gore re tlameha re jale mapolisa dibaka tsohle kaofela ho ya kwana o State Fili West Court mo Pegville tlameha masole mapolisa a be teng a re thuseng ka mosebetsi ona hobane ke gona ya rimela kodwa indaba zethu ke la phekelele khona athe umama othize olisela hayibo hemza taba tsaka kali me ai tsena lena ya utswa mosadi moloholo kuthiwa untshontsha amaphempasi How. Dipampasi ntona ya 350 hayibo. Hey, taba impini. Wantshontsha nalento yokushidaba. Hey, awuzali njengale le tissue paper ntona akanga le paper ange newspaper ayitse jalo. Isinguzo. Ambamba boys. Ako ke into right he go mapolisa a tshware batho ba etsa ntlo molao atheme mbamba wathi bengeke akwazi ukuyeka ukuthatha izinto abantu betaba ke ntene paitsing haholo usakazi wa ka hore motho a tshware ha etsa ntho tse mpe ka batho asesha ngaphoyisa hayi ngoba phela lo muntu bezama ukusiza naye athi into azoyenza azozama ukumphenya nje ngaphezulu ya bana beso mpa ha gere ditaba tsena tsa gone di ne di fella mona na ntse re tla khutela tse ding ka mora horanyana tse itseng ha e fihla
athe amaphoyisa ke kule ndawo ke bakwethu asaphenya nangempela kumuntu ondlulayo nazi ukuthi uzophenyeka. Ka nnete re a leboha haholo ha ile mona ditaba tsena re se re di badile tsa kasheko le msa jala ne ke re kwale taba ena re tla e bona ka hogane e go tshelela. Usizeke mobona iphoyisa ubaleke uzephule ngoba uzophenyeka. Hayi bana besuke ka leboha he mono mahai mono indaba zethu ziyaguqa ke kodwa ngiyathemba sobuye nabe kwi Halansa FM.